Hürmetli mümin Müslümanlar, azizin kardeşlerimiz, indi Allah Rabbimiz kuşkan emirlerine bu sunut, peygamberlerden tıyılıp, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sözlerine turgalıp, şükürlerine saflarına basıp, barça ağzı da biz indi yerde meşhiden kurga bikşar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah Subhanahu ve Teala hürmetli cemaat Kur'an-ı Kerim'de bulay demektir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman getirgen bendeler, İzâ nudiye lissalâti min yevmil cum'a fes'av ila zikrillah. Eğer de azan tavuşların işitseniz Cuma saatlerde işlerinizni kaldırırız, hem indi amel ve ibadetke aşırırız deyip Allah Teala. Onlara Allah Rabbimiz devam edip ayda İlâ zikrillah ve zarul bey' zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Hem indi sevda işlerinizni de kaldırırız deyip bütün işlerinizni kaldırıp meşitlerge yönelip gamel kılırız. Yani farz kılan Cuma, şulay bitinde Cuma'da katlaşırız deyip Allah Teala bizi anlattı. Aminde bu iş sizin için hayırlı, eğer bu işin faydasını bilseniz deyip Allah Rabbimiz bize buyuran. Şimdi cemaat bilgileri, yani Cuma gün o farz kılınlarga, irlerge, yaratlarga. Allah Rabbimiz bu turmuşta cemaat ilk kişiler şunday vazifalarını buraya gidip bildi. Hem biz onu göre alırız. Sevgili Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in turmuştan hem de Resulümüz neşik gaylerini alıp bardan hem de bu Allah bilen ilimten neşik nıktatkan yani ilk kişi bu turmuşta o bitinde baş birlikten eğer de indi İsterge oturmuşa bağlar hamide başka tuğanlarşılar kimine bu ailede yaşayıp bir kimde oturmuyor. Hürmet, edep, ahlak, birlikten kelgen bu evir. Hamide cemaat bunun günde bizim tüp bulgan asıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge nerse kuşetti. Biz ilk kişiler şundan da indi Allah karşında bir ahamiyetli buluş oluruz. O da olsa gayre. Mesela balalar eti yeniler. O bizim üstünde cemaat. Çünkü Resulümüz kursetti. İlk kişi bularak Allah'ın içisi cemiyette şöyle rahmetul lil alemin. Bütün halklarla rahmet bilgisi edip jiberildi. Niçin ilk kişi? Sırav tuvaşlar yok. Çünkü indimde eğer biz eytemiz ki La ilahe illallah anar Muhammedur Resulullah deytemiz. Şunun için cemaat bu hikmetlerini Allah da bizge verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramlar bilen uzun turmuşlar şular bitinde aralaşıp sıralarını hem de başka meselelerini hal edip her vakit kursetti dinin matluğunu hem cemaat bizim tüp olan asıl bir yenilerle koratan bulan nimet hem cahiliyet vakitini eğer riski alsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. Hatın kışlar ilk kişi bilen bir derecede çünkü Allah Teala onlarla turmuşunu böyle gitken. Eğer de indi bir ailede kız bala olsa biz biliriz bitinde cemaat. Türlerde gibi şükmeydiler. Ama derken Resulümüz ilk kişi bularak burası mı? Niye diye vazifa ilk kişinin? İlk kişi bularak Resulümüz kursetti
ул дөрес икәнлеген түгел. Ягъни менә бу тормышта әдәп, әхлак һәм инде балаларга карата булган мәхәббәт ул булырга тиеш. Ир бала булсын, кыз бала булсын, дин матурлыкка чакыра, яктылыкка чакыра. Һәм Расулыбыз аны күрсәтә. Әйтик, Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллямның тормышын алсак, хәләл җефетләр белән шулай гаилә белән ничек аралашкан, балаларга бала булып калган. Ягъни менә бу җәмәгать әлбәттә инде мисал безгә. Бу тормышта без яшибез. Безнең бит инде бүгенге көндә, бүгенге гасырда әзрәк вазифалар башкача булып чыга. Хатын-кыз эшли, хатын-кыз хәл итә бөтен мәсьәләне шулай бит менә. Хатын-кыз баш буларак, әмма ләкин ул дөрес түгел. Ир кешедән тора, ир кеше ул нәселне дәвам итүче. Ягъни гаиләдә тәртип булырга тиеш һәм ахыргы сүз кем әйтә? Ир кеше. Әмма ләкин ир кешенең дәрәҗәсе булырга тиеш бу гаиләдә. Әгәр дә ул гамәл белән, сүз белән бу дәрәҗәне алмый икән, әлбәттә хатын-кыз гаиләдә баш була. Шуның өчен җәмәгать безнең төп асыл, без ир кеше буларак дөрес итеп тормышны алып барган. Кайбер чакларда бит инде ничек? Хатын менә Пәйгамбәр әйтә шулай, Аллаһ Тәгалә Коръән-ы Кәримдә әйтә шулай, шуны эшләмәсәм, мин риза түгел. Җәмәгать бездән дә тора. Әгәр дә без үзебез хәләл җефетләргә, ягъни бу булган әманәтне алабыз икән, үзебез безгә шулай, гаилә, балалар, шулай әти-әнигә ул әманәт. Һәм Аллаһ каршында бу әманәтне алдык икән, ул вазифа, бу вазифаны ничек алып барабыз? Үзебезгә бәя бирик. Ул бит инде фақат яшәүгә түгел, балаларны ясауга түгел җәмәгать. Чыннан да ул вазифа Аллаһ каршында. Әти-әниләргә карата без ир кешеләр шулай бит инде. Бер сүз булса да рәхмәт әйтеп, шөкер кылып, шулай булып чыкмый безне. Һаман вакыт юк. Шалтыратып алмыйбыз. Ул дөрес түгел җәмәгать. Безнең бит инде Аллаһ Тәгалә тормышны бирде икән бүләк итеп. Тормыш мәңге түгел. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям вафат, әмма ләкин шулай бит инде ул вафатыннан соң кайгы хәсрәт килде. Чөнки бит инде әдәп баласы бит инде җәлебитәр мәгълүм булган холыкны сорауларга кемгә бирергә дип, не бу? Чыннан да җәмәгать, әгәр дә бер гаиләдә ир кеше вафат икән, бөтен вазифа хатынга төшә. Хатын бит инде балалар белән калган шулай бит мәсьәлә дип әйтик. Һәм бу хатын инде үзе карар ничек гаилә алып барырга, ничек балаларны тартырга. Чөнки ир кеше баш буларак ул бөтен вазифаны җаным шуны эшлибез, булай була. Монда бар, сине каршылар, ир кеше хәл итә торган кеше. Матди яктан гына түгел. Җәмәгать, матди як бу икенче мәсьәлә. Рухи яктан, әдәби яктан безнең Аллаһ белән иң беренче, хатыннар белән, балалар белән, әниләр белән, әтиләр белән, ягъни бу булган элемтәр булырга тиеш. Әгәр дә без ишетмәсәк бер-беребезне, нинди хикмәт соңында? Безгә бит тормышны дәвам итәргә кирәк. Без беләбез, әниләр дуа кылса, бу дуалар кабул кылына. Әгәр дә риза булсалар, ризалыкны бирсәләр, ризалыкны алыр өчен тырышырга кирәк. Ягъни бу тормышта булган мәхәббәт балаларга карата. Әгәр дә бала мәсәлән ниндидер адым ясый икән, гыйлем ала, әнигә булыша, biz bitini sıklanamız, şatlanamız, şulay bit. Şulay әгәр дә хәләл җефет безне ишетсә, тыңласа, biz әйтәбез әлхәмдүлилләһ. Аллаһка шөкер. Безнең җәмәгать шулай вазифалары бар.
eni karşında, Allah karşında, bağlar karşında, gayler karşında bizim de vazifalar var. Haman bizlerine ilk kişi olarak deyiş yok. Bizde deyiş. Bizde Allah Teala'ya şöyle bir deyiş. Farz olan amellerini ötergen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmet için sıragan bizde cemiyetler indiriliş şıragat deyişli bulamız. O bir cemaat şulay. Allah Rabbimiz bizge bireyken şunday mümkünçilik bularak turmuşunu alıplarga cemiyette de gailede de o vazifa bir mühim vazifa. Anı dürüst kabul eterge onlarga hem başkalarga gerek. Allah Rabbimiz özü bile bitinde nimetine, rizkine, mal mülkiyetine şuna bir. Her bir kişi öz rizkı bilen tuğa, biz sebep olamaz. Ama lakin Allah da bir şey. Allah da bir şey bilir şuna olan. Hem cemaat Allah'ın rahmetiyle bu turmuşta birbirimizin kaderini bilsek. Allah da bizge kimdir bu yönelişte muhalif, kimdir dini yaptan, kimdir mesela stratejik olarak şöyle kimdir galim olarak, bilgiç olarak. Bu cemaat bittiğinde derece Allah da bilir bizge bu cümle nimet vermeyi. Ama lakin ismi olsa biz bittiğinde elem bağları ham Resulümüz bizge bu şeyden nişik turmuş olup var. Bizim de hatalar var. İlk kişinin hatası yok mu? İlk kişinin hatası var. Şartı bu. Ama lakin Allah Teala bittiğinde siz bilip hem bilmeyeceği hata kimçiliklerini kılasız değil. Tuhti'une bil-leyli ve-nehar. Tünde de, gündüz de vakitsiz hata kimçilikler kılasız değil. Ama lakin Allah'ın rahmetiyle bu hata kimçiliklerini Allah Rabbimiz gafuruydu. Şunun için cemaat bizim tüp bulgan asıl vazifanı aldığı iken Allah başında işmekerlik bulsun, gayret bulsun, ana dürüst edip alıp barmak gerek. Çünkü ilk kişi bittiğinde ne eğitti bitti şöyle bir. İlk kişi üst yüzünden tırnak deyiş. Gadati süz bu işe. Dini yoldan karasa kuşlar. Ama bugün de mümin Müslüman kişisi namaz okuşu olaydı. Yemin işleyeyim, mesima bilen okşa, bu işine başkaran yok, gamelde yok, görünmüyor. Oldu. Okşanı bilen dibeyde de bilmeyin. Ne kişi olay? İlk kişi bitinde baş. İlk kişi boşuna bitinde cemaat. Köp işrakta bizim turmuştan bulmasa da yakınımızda biz onu koyarız biliriz. O bulurlar tiyiştir. Çünkü ilk kişi bu emirlerden üstünlük. Eğer de bu ettiyken o onun şeriatıymış. İşlemiyken etmesin bütünde tatlı bitinde etti. Uzaytti. Şunun için cemaat bu bulgan algan vazifalarını Allah karşında dürüstlük olup varlar. Allah Rabbimiz nasip etsin. Çünkü qarasak, eğer de köp kişi bitinde maşınlarda yeri maşına mesela batılsa şuna bitinde bize bitinde turuşa bu sana halvet getirir. Şöyle. Çünkü biz ondan yeriyiz her vakit. Eğer de mesela bizim ağırlıklar, problemler var iken başka ailede biz ona nişiktir şitkeye kaldırırız. Onlara da hayati bulabilir. Yani bugün de cemaat Allah karşında bulan emanetini aldığı iken o birinci orunda olarak değişir. Bu vazife. Ama Allah Rabbimiz bizge indi bu şeyde onun ilçesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem turmuşunu Allah Teala yaşlar bitindi. Allah bilen beyli, haminde kişiler bilen beyli, bu ana uzdurgan,
һәм инде бу булган мәхәббәтне, бу булган тырышлыкны ил кеше буларак безгә күрсәтә, ничек тормышны алып барырга тиешле булабыз. Гүзәл рәвештә, матур һәм инде шулай ук әдәби яктан да, әхлакый яктан да. Шуның өчен җәмәгать Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям безгә һәр вакыт мисал булып тора. Маяклы булып тора. Расулыбыз эшләгән гамәлләргә шулай дип тартылыйк. Расулыбыз безгә күрсәткән ниъмәтләргә юнәлик, һәм Аллаһ Тәгалә кушкан әмерләргә буйсынып җәмәгать. Аллаһ Раббыбыз шул вакытта аны бездән, ир кешеләрдән, шулай хатын-кызлардан, гаиләләрдән, әби-агайлардан, әтиләрдән һәм шулай балалардан һәм ныклардан разый булды. Шуның өчен җәмәгать бездән тора. Без инде тырышсак, иншалла булыр. Һәм Аллаһ рәхмәтендә менә бу ваазлардан гыйбрәт алып, үз-үзебезне дөрес юлга күндереп, Аллаһ Тәгалә кушкан әмерләргә буйсынып, тыйган гамәлләрдән тыйып яшәргә Аллаһ Тәгалә барчабызга насыйп итсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.